U ovom videu predstavit ću naš držač za fleksibilno vratilo. Držač za fleksibilno vratilo ima veliku prednost u tome što kada završite s korištenjem svog prljavog fleksibilnog vratila i ono je prekriveno otpadnim vodama, ne želite da vam to kaplje po tepihu vašeg klijenta dok izlazite. Zato ga možete staviti u ovaj zgodan mali držač za vratilo koji je potpuno zatvoren i nositi ga s povjerenjem. Izrađen je od industrijske plastike, pa je ne samo lagan, već i vrlo čvrst. Promjer mu je samo 47 cm, što je 18,5 inča. Dakle, lijepo je i kompaktno. Lako stane u vaš kombi i slaže se, što znači da možete imati više fleksibilnih osovina i slagati ih jednu na drugu. Ne zauzima puno prostora. Lijepa prednost je što dok ga nosite imate fleksibilno vratilo spremljeno unutra. Također možete staviti sav svoj alat i nosite ga jednom rukom. Tako preporučujemo da fleksibilno vratilo uvijek držite što je više moguće odmotanim. Razlog tome je što kada je fleksibilno vratilo čvrsto namotano, ima više područja duž površine koja dodiruju čahuru. Čak i ako ste dobro podmazali osovinu, to znači da se unutar osovine nakuplja veće trenje dok radi. Zbog toga preporučujemo da izvučete što više vratila i namotate ga oko držača vratila dok ga koristite. Uz to, ovaj držač vratila može podnijeti ukupno 30 metara ili 98 stopa. Za vratilo promjera 6 mm, što je 1/4 inča. Isto vrijedi i za osovinu od 8 mm, što je 5/6 inča, te za osovinu od 10 mm, što je 3/8 inča. Preporučujemo samo 20 metara, odnosno 65 stopa. Za vašu osovinu od 12 mm, što je pola inča, predlažemo maksimalno 15 metara, odnosno 50 stopa, da biste stavili osovinu u držač osovine. To je relativno jednostavno. Tako skineš zaštitnu čahuru ležaja, provučeš ga kroz ovako i zamijenite čahurni ležaj tako da ga vratite u položaj na taj način. I onda ga ovako napuniš. Nakon toga spremni ste za neku preokretnu akciju. Imaš svoju superherojsku opremu da izađeš van i sačuvaš civilizaciju slobodnom od bolesti. Hvala vam puno na gledanju i hvala vam na svemu što činite za nas. Čuvajte se. Ćao!